Se jibdew jitneħħew minn Transport Malta biex fost l-oħrajn tiżdied is-sigurtà fit-toroq, trailers u containers mitluqin jew parkjati legalment fit-toroq jew f'żoni partikolari inkluż fiż-żona ta' Ras il-Ħanżir u ż-żona industrijali ta' Kordin. L-uffiċjal ta' Transport Malta Claudio Spiteri qal lil ħadd Transport Malta ppubblikat avviż ta' notifika fejn il-pubbliku kien imwissi biex jekk huwa sit jew jaf min huwa sit ta' trailers ineħħihom minnu fih minn dawn iż-żoni. Spjega li mill-erba skattat it-tieni fażi fejn Transport Malta bdiet tneħħi dawn it-trailers hija stess. Sabiex jibdew il-proċedura skont it-termini legali tagħna fejn informaw illi jekk wara perjodu stabbilit ta' żmien ma jitneħħiex eventwalment Transport Malta bis-setat kollha li tagħtiha liġi se tneħħu u niddisponu kif ridilna xieraq u jekk ikun hemm bżonn anke ikun hemm każijiet ta' fejn jsir ħlas sabiex niddisponu minn daw it-trailers. Is-Sur Spiteri qal il-pjan huwa li din il-ħidma tinfirex f'żoni oħrajn fosthom fiż-żoni industrijali ta' Ħalqormu u Ħalfar.